Nĩ igongona-inĩ rĩa ũheani wa titũ cia mĩgũnda 1900 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Nakuru. President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua makĩnyita itemi kũhe aikari a Limuru majani mingi na icigo ingĩ ta itũ cia mĩgũnda yao iria cioete ihinda iraya. President augĩte nĩ ataũkĩtwo mathĩna ma mahaki marĩa mathiĩte na mbere kũgũmĩra wandĩkani wa arutani, borithi na mbirarũ, no akauga ũndũ ũyũ nĩ ũgũkinya mũthia. Kuna ufisadi pale kwa kuajiri wale wafanyikazi wachache ambao wanapatikana. Walimu saa zingine kuna maneno, kule polisi kuna maneno, kule jeshi kuna maneno. Mimi nataka niwahakikishie hivi, mambo ya ufisadi lazima tumalize katika taifa letu la Kenya. Mĩario ya president yokĩte rĩrĩ woyani wa makurutu ma mbirarũ tanyĩtwo kwambĩrĩria mweri-inĩ ũyũ na mweri tũrorete wa kenda. Nitakaza kamba kwa wafanyikazi wa serikali, lakini hata na nyinyi wananchi mkaze kamba upande wenu, kwa sababu ukiruhusu jirani yako aendeshe ufisadi atakosesha nafasi ya mtoto wako. Wacha watoto wote waende katika interview, yule mwenye bora kuliko mwenzake apite, wale wengine tuko na mpango ya mbadala. So wakati wewe unajipanga na mawazo ya ufisadi, ujue mambo ni ngapi? Ufunge safari uame Kenya ama utembee uende jela. Hakuna maneno hapo katikati. Agĩkĩra mũkonde kwĩhotora gwa thirikari harĩ gũtheria register cia mĩgũnda, President augĩte thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa kũharĩria register njerũ ya kĩrĩu harĩ o county itemi-inĩ rĩa kũhukia ndũgamano cia mĩgũnda. Banita ina extend mpaka Subukia. Kwa hivyo ukipatia watu ya Banita title D hata Subukia watapona kwa sababu ime extend huko. Na tunajua na tunaelewa hiyo maneno ya Banita scheme pia hiyo iko kwa pipeline, si ndio hiyo? Kwa hivyo the next time tukikuja tutakuwa tunakuja kuona hiyo. Ihinda-inĩ o rĩu mũnini wake Rigathi Gachagua o rĩngĩ nĩ okĩrire ũteti wa mũng'ethanĩro rĩrĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga arĩ bũrũri-inĩ wa Ngeretha, akiuga Kenya Kwanza nĩ ihotometie ũng'ethanĩri ũrĩa ũkoretwo ũgĩtũngio tabarĩra ciayo. Chelewa kidogo tungekuja kusema asante, lakini unajua rais alipoapishwa ile mzee ya maandamano alianza kumsumbua, akaanza kuvaa sufuria kwa kichwa na kwenda kwa barabara, akaanza kuchoma vitu ya wananchi, akaanza kulipa vijana waue wengine. Sasa tukasota hiyo maneno, sasa tumesukuma kwa kona, tunasikia ameenda kupumzika Uingereza, ndio tumekuja kazini. Kwa hivyo sasa nyinyi, sasa sisi sio mzee tumemalizana na yeye, ndio sasa tumerudi kwa kazi. Unajua alikuwa anachoma mpaka barabara ya rami. President nĩ atongoririe mũtaratara wa kũheana ũteithio wa irio gĩcigo-inĩ gĩkĩ, naguo mũthenya wa rũciũ gĩtanywo gũthiĩ kaunti-inĩ ya Baringo ũheani-inĩ wa taitũ cia mĩgũnda. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.